sağımdım deb aytpaysiz. 9'dan keyin telefon көтөрмөйт сыяктуу. Hazır үйдөн чыгып кеткен. Достар, бүгүн соңғы 3-ші челлендж. Тағы да блюмкас келген. Рахмет сіздерге. Гүлді просто сыйлаймыз. Мамаңызға звондап, мен сені жақсы көрем деп айтасыз. Ол сізге мен де сені жақсы көрем десе береміз. Mama, men sizni yaxshi ko'raman. Ben seni yaxshi ko'raman qizim. Avay, men sizni yaxshi ko'raman. Baba, men seni sağındım. Nega sağ hazır uydan chiqib ketgan bolam o. Qattiq yaxshi ko'raman deyman. Men de seni yaxshi ko'raman bolam. Негізі көбісі әкелеріне айта алмайды да. Мен сені жақсы көрем деп. Я сағындым деп айтуы мүмкін, бірақ мен сені жақсы көрем деп айта алмайды. Alo, pap. Al. Men seni yaxshi ko'raman. Men de seni yaxshi ko'raman. Qaydasın? Сонда Papa, Al. men sizni sağındım. Amallıkta. Yo, amallıkla просто sağındım deb ayta olmayman. Seni sağımdım deb aytpaysiz. Amallıkla просто, ya bir aytayın dedim so'ng. Aytmagandan keyin ko'p vaqtda. Şu olsa kelishib Alo. Assalomu alaykum mama. Aleyküm selam. Yaxshimisiz mamangizda? Mama sağındım sizlerdi. Yaşaganda. Мамаң атынан біреуге бересің, мынан әйеліңе бересің. Alo papa, siz sağındım papa. Tanışıkma. Tinchlik qo. Папаңа апарып бересің, иә? Қызға амансыз ба? Еш нәрсесіз бере салшы апа, мына сізге. Аналарыңызға хабарласып тұрыңыздар, иә? Ешқандай себепсіз. Иә,